Bangcweleke njoba selifundiwe izwi lenkosi likhuluma la. Hallelujah. Likhuluma nje la ku verse 1. Siyezwa sonke lithi ngakho lokhu sina lenkonzo. Njengokuba sahawukelwa asidangali. Umpostoli Paul lo bazalwane iqhawe lenkolo siyazi bazalwane sonke thina silandela amaqhawe. Athi silandela amaqhawe asendulo. Hallelujah. Athi silandela amaqhawe asendulo ayiphila impilo engcwele. Hallelujah. Hallelujah. Hey bazalwane silandela amaqhawe. Hallelujah. Ahamba kahle noNkulunkulu. Afamanya afela ivangeli. So uNkulunkulu usasilolonga usasichaza usasipheka njengekhekhe. Alibona ikhekhe mozolifaka eoven. Ikhekhe uqala ulenze ulishove akumnandi. Uzolifaka eoven lingathi liyasha lishe phezulu ngaphansi libe hlaza. Uphinde uthi hayi alikalungu libuyisele eoven. Uphinde futhi ngoba unalento ukuthi ngifuna original wekhekhe. Hayi ufake wekhekhe ikhekhe ngizothi mangilidla livele lihlale la emqaleni. Hallelujah. Nathi uNkulunkulu silungisa singamakhekhe nje. Hallelujah. Ulungisa umuntu ozokwazi. Hallelujah. Ungamangali izimo ongena kuzo. Hallelujah. Ungamangali ngene enkwalini vuma ungene enkwalini. Hallelujah. Hallelujah. Lithizwe lenkosi mhla kwakhiwa indlu akuzwakalanga sando akuzwakalanga lutho. Hallelujah. Kodwa yayakhiwa. Hallelujah. Kwesinye isikhathi sike sidlule ezimeni sikhala ushabashe kwathi uNkulunkulu ukhalelani ngoba uJesu wathi wazithoba njengemvu yabagundi bezomenza yonke into abayithandayo. Hallelujah. Phela wena ngithi wena ufuza uNkulunkulu ufuza uJesu yingakho phela nawe ufanele undlule la ndlula khona. Yikho phela azathizwa linithanda azange la ngithanda. So wena ubhekeni ukuthi uthandwe. Hallelujah. Ngakho sina lenkonzo njengokuba sahawukela sidangali. Hey bazalwane sathola umusa wokuhawukelwa. Hallelujah. Uyabona lensindiso uNkulunkulu akupha yona yomusa. Bakhona abanye abandlulile kulomhlaba abazange bayithola. Hayi ngoba kunjani? Ayikho into ebhlungu njengokuthi uphaphame esihogweni. Hallelujah. So when wenzela umusa ukuthi izana noJesu ithuba lakho lisekhona. Bakhona abanye abaseyibhedlela lapha yana bayagula namhlanje bayalifisa ithuba lokuthi Jesu ndlula ngakimi. Hallelujah. Kodwa wena uNkulunkulu kwenzela umusa kungumusa ukuthi usindisiwe. Kungumusa yabona uma yethu umpostoli Paul ngakho sina lenkonzo. Uyabona ukuthi kufika la umpostoli Paul edumisa uNkulunkulu khona. Asimthole ngayiphakamisi yena kodwa simthole edumisa uNkulunkulu ukuthi ngakho sina lenkonzo. Sina lenkonzo esiphiwe. Uyumusa bese thi ngakho sidangali. Hallelujah. Okusho ukuthi nawe mntaka baba kubiza ukuthi ungadangali. Hallelujah. Omunye umuntu omusha uzobuza athi mina why inkosi yami insindiso ngithole ngisesemncane kangaka mntana ka Sunday school ungabisakubuza lokho. Because bakhona abanye abantwana abalifisile lithuba lokuthola uJesu bengaka. Hallelujah. Ngakho sina lenkonzo. Hallelujah. Sahawukela bazalwane sathola insindiso yokuhawukelwa. Hallelujah. Asidangali. Umuntu mayingadangali yabona umpostoli Paul uyibeka kahle le ndaba uthi asidangali noma ngabe kuthiwa sehlelwa yini kodwa asidangali asiphela amandla. Hallelujah. Asihlehlele emuva kodwa we going forward ngoba asidangali sathola umusa sahawukelwa sabizwa ngeindlalifa singafanele ngakho asidangali. Jesu. Oh makashanta. Asidangali noma bangasibuka kungathi siyadabukisa kodwa asidangali ngoba sahawukelwa. Hallelujah. Hallelujah. Umusa esahawukelwa usenza sibheka phambili noma sikushaya noma sikunetha noma ugula kodwa udangali. Oh makashanta. Noma ungawuthola umsebenzi
kodwa udangali. Verse 2 kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo zehlazo. Nanso ke indaba. Hallelujah. Into eyenza ukuthi umpostoli Paul angadangali ingoba uyilahlile izinto zehlazo. Hallelujah. Uyilahlile izinto zehlazo. Hallelujah. Uphambana nezwe lithi liya le yena yele bethu uyagula bakubona mhlawumbe kwesinye isikhathi bengathi ikhanda lakhe alithathi. Hallelujah. Kodwa wena udangali ngoba uyilahlile izinto zehlazo. Hallelujah. Akukho usathane azothi yebo uyadumisa kodwa nakho akuphethe akufihlile ekhwapheni. Akukho azokumangalela ngakho udangali. Why udangala mzalwane? Why udangala wena? Awusiye wokudangala wena. Yabona manje seku5-2. Yabona manje ibandla selizohlwitha. Yabona manje ungabisakhathalela kwezwe. Hallelujah. Musukudangala. Mntaka baba musukudangala. Seku5-2. Ibandla selizohamba. Asikho isikhathi sokudangala. Ngizilahlile izinto zehlazo. Yabona lokho kuyihlazo. Thinditha manje mntaka baba. Kuyisikhathi. Hallelujah. Kubeke phansi. Hallelujah. Asekho isikhathi sakho. Isikhathi sakho siphelile. Hallelujah. Yabona lokho kuphethe. Sekubolile manje. Hallelujah. Abantu abanomphako. Hallelujah. Benza sure bayawucheck ukuthi usese right yini. Hallelujah. Mawufake efridge ukudla kwakho wenza sure mamkhozi ukuthi uyayiclean ifridge. Hallelujah. Uyiclean ufake ku fresh. Okubonayo ukuthi izambane selibolile uyalikhipha ulahle. Ikhabishi selingalisekho right uyakhipha uyalahla ngoba unalento ukuthi ifridge yakho awukwazi ukugcina izinto engasadingeki efridgeini lakho cause ifridge lakho unalento ukuthi walithenga ngemali so nakho uma uzayigcina kuzolibaza ifridge lakho. Ithini ifridge lakho likamoya? Kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo zehlazo. Kunezinye izinto esingeke sikwazi ngisho ukukhuluma ngazo kodwa akusadingeki nokuthi uzikhulume ngazo kodwa ithi lilahla ngoba ngala ngene okubolileyo. Lahla mntaka baba kuyisikhathi sokuthi ulahle. Kunomnikazi wakho akusikho kwakho. Asihambi ngobuqili. Hayi ngisindisiwe. Ngiyamthanda uJesu. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa ngale emakhoneni nangu umamzwane ufunani uke wabekisa ungane yami la ifundisa. Amen. Tholakala emakhoneni. Hallelujah. Sengime nobaba thizeni. Hayibo silahlile izinto zehlazo silahlile ngenxa kaKristu. Amanyala nencithakalo okuyisinengiso phambi kaNkulunkulu ngenxa kaKristu silahlile izinto zehlazo. Ngakho asidangali. Ngiyafisa uyibambe le into ezokwenza ukuthi ungadangali ukulahla. Hallelujah. Into ezokwenza ukuthi uzuba umnandi ensindisweni ukulahla. Ngoba uma ungalahlile ngeke uzuyizwe intokozo yensindisweni. Hawu Jesu. Hallelujah. Ngoba uma ungalahlile uzwaqala uthi hawu olihle bazenza ngcono bazenze ngathi bayakholwa kakhulu kanti ngoba olihle bayizwa makhashanta olihle bayayizwa intokozo yensindiso ngoba balahlile yingakho bengadangali.
Hallelujah. Bazenza ngcono. Awusuka besingathini. Kanti akekho umuntu ongcono uKristu Jesu kuphela. Hallelujah. Kuphela siyalungisa, siyayilolonga, sivuma ungene eavini. Ngene eavini kuze uzovuthwa. Ngabalekeli iavi. Kuzuma ungene eavini zizoqathaka izinto zehlazo. Kodwa sizilahlile okay. Ngicela ukuqhubeka. Asihambi ngobuqili toqala leyo. Angeke ungisize ngumamzwane. Ngime la phambili, hey bazalwane, ngishiyile. Athi usathane, hey lona, uyazi unamanga lo uyiqili lo. Lona uyisebenzi sami, lo uphethe into zami. Wazi walikhohlisa ene futhi ngikhohle ukuthi into engisho la ngizoma ngayo le ene ngizovela kwikho hallelujah kwi-screen sasezulwini. Hallelujah. Into engiyenza la ngiyenza ngo silent bathi abazalwane abambulelo uNkulunkulu ngalo uyayimemeza. Oh Jesu. Sihawukele Nkosi. Asiliphambanisi. Hallelujah. Asiliphambanisi izwi leNkulunkulu. Kepha ngokuveza obala iqiniso sizincoma kunembeza wabantu bonke. Hallelujah. Uyayizwa indaba kaPaul la usaqhubeka uyayibeka indaba. Hallelujah. Uthi ngokuba asiliphambanisi. Hallelujah. Asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu kepha ngokuveza obala iqiniso. Hallelujah. Bazabathi abanye abantu bayasabisana ngesihogo. Hallelujah. Hawu bayasabisa lokho besitshela ngesihogo engathi bake hayi bo bazalwane isihogo nezulu kukhona. Hayi ngoba usabisa uyanqandwa. Uthi uma mkhoza ngelinye ilanga uma uzosusa emlilweni uzosho uyadonswa. Kubalekwa nawe angeke kuthiwa hawusuka phela. Hawusuka. Hallelujah. Kodwa uyadonsa uhlwithwe. Esikhathini samanje siphila kwenye isizini. Abantu manje uma ubatshela ngoJesu nje kuphela kanjalo. Umuntu angathi ungamtshela ukuthi yazi nje ungamfuni uJesu khona isihogo ene isihogo silungiselela abantu abangafuni uNkulunkulu. Hallelujah. Izwi leqiniso kuyisikhathi ukuthi likhulunywe. Hallelujah. Noma bangasho konkodwa eksegcineni umuntu liyamkhulula eseyedwa. Uthi sizincoma kunembeza wabantu bonke. Uyabona indaba kaPaul ukuthi la uPaul ufika la ezibonga khona. Wemnta kaNkulunkulu uyodabula nini nanka amazwi akulindile. Wemnta kaNkulunkulu nayi imphefumulo iyalila ngaphandle lilela wena. Ilinde wena. Maye kuwe ncekazi yenkosi noma nceke yenkosi. Nangu uPaul Paul uyaphakamisa lana. Uthi sizincoma kunembeza wabantu bonke. Kunabantu abalinde wena mele basizakale. Uyosho nini na uthi ngiyazincoma kunembeza wonke ngoba iqiniso ngilishilo kuyisikhathi kungesiso. Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele kwabalahlwayo. Hallelujah. Uma uzothatha ivangeli walitholayo ulithukuse lifihlakele kwamele balithole ekufanele baphile ngalo. Yazi le ndumiso yakho dumisayo ayipheleli la. Hallelujah. Le ndumiso yakho idumisayo mama umhlungu akumele iphelele la. Awu Jesu angazi ngithini moya ongcwele ayipheleli la. Kumele liphelele la emphakathini iphelela kubantu khona abantu amele basindiswe ngendumiso yakho ethe qambe eshumayela umuntu kaNkulunkulu wena usundlulile wadweba. Ayipheleli la. Phelele emaphakadini. Wena othandazayo umthandazo wakho akumelanga uphelele endlini kaNkulunkulu. Akumele uqale ukuthandaza ngoba usula. Thandaza ngisho usendlini ekhaya. Umbiza uNkulunkulu egumbini lakho. Zithi zikuhlupha ingane kunzima uyinhluphekile ayikubambe awuhlupheki futhi wena hayi ucebile wena. Isimo sikuhlasele. Hallelujah. Kodwa qhubeka uthandaze. Press on. Hallelujah.
sizile ukudla sikhulekele imndeni yethu kunesikhathi esizayo aneseseduze asithi sifika sibe sesilolongekile sesileli ikhekhe elingadleka sikwazi ukumelana nezimo wena usatshela ukuthi hey ubanade kuhleba ekhuluma nga uthukuthele hey bazalwane ngike ngandlula kuleso simo ngike ngabhekana nenye challenge angeke ngichaze hey bazalwane ngahlula ngishukuma ngavele ngakhala ngathi weJesu mina inyembeza ngikhali ngikhala mangithandaza wathi uNkulunkulu wangikhumbuza wathi hayibo ungabokhala phambi kamuntu akhalwa phambi komuntu akhalwa khale egumbini biza uNkulunkulu wangisiza uNkulunkulu bazalwane haleluya ngicela siye lapha kuverse 5 futhi ngokuba asishumayeli thina kodwa sishumayela uKristu uJesu oyinkosi nokuthi siyizikhonzi zenu ngenxa kaJesu yayibuka la ukuthi umpostoli Paul uphinda uyayigcizelela ukuthi ekushumayeleni cha asishumaye yabona nje ake ngithi abashumayelayo abavangeli bakaNkuluNkulu abagcotshwa bakaNkuluNkulu obaba wethu babandlovu haleluya abazishumayeli zibona abaphakamisa amagama abo bethi mina nje obungibona nje haleluya kodwa isikhathini esiningi into enza ukuthi sibalandele Jesu silandele ukuthi ngoba baphakamisa uJesu haleluya baphakamisa uJesu oyindlela neqiniso othi mawusuze kuye maqede bese uyaphila haleluya usiyamthola ke noPaul ukuthi babelishubela ngesibindi izwi lenkosi bethi bephakamisa uJesu abazange bephakamisa amandla abo akuzange ukuthi mabesukumisa ishosha bethi niyasibona yithi laba ubengiyahambi lo muntu niyambona lo ubengabone emehlweni yithi laba haleluya kodwa baphakamisa uJesu yena yedwa okwazi ukulekelela umuntu okwazi ukuthi uJesu ozongenisa ezulwini ngoba umpostoli Paul wayengeka angenisa ezulwini umpostoli Paul naye wayesebenzela impilo yakhe naye ukuthi angene ezulwini kodwa ngenxa ukuthi sekusile kuye wayesethi nawe vuma kuse ithuba lisekhona Verse 6 uthi ngokuba uNkulunkulu owathi akuveli ukukhanya ebumnyameni kukhanye nguye owakhanyisa enhlizweni zethu siyayizwa bangcwele la ukuthi uyayichaza nala uPaul haleluya ukuthi akuva haleluya akuveli ukukhanya ebumnyameni shothi ngamanye amazwi uyayibeka lento ukuthi uJesu waletha ukukhanya kwaba ukukhanya njengoba ayedala umhlaba lithizwe lenku kwakumnyama kuwutwa lodwa kodwa waveza ukukhanya ebumnyameni kwaze kwakhanya ngisho enhlizweni zabo lithizwe kaNkuluNkulu kwangena ukukhanya kubo ngoba ngesikhathi Jesu uma ngake kube mnyama la endlini kube mnyama singakhanyi kuzoba mnyama kodwa kubiza ukuthi vele ilight kubuze kukhanya noJesu ngaphakathi kithi uyilight waletha ukukhanya maqede kwakhanya ngaphakathi kithi haleluya kwakhanya kwacaca ukuthi sekufikile ukukhanya lokhu kukhanya ongamelanga kuphelele kuwe Jesu lokhu kukhanya okufanele kundlule nakwabanye haleluya yazi wena uyinto enkulu esandleni sika Jehova yazi wena lithizwe lenkosi kwenye indawo haleluya bazongifakazela abafundizwi elithi ngiyaphahlaza ngawe ihashi nenkweli ngikuphosa olwandle wena uNkulunkulu mayebuka wena ubuka umuntu azophahlaza ngaye uthi yini inkinga zikulandele kangaka ingoba uyingozi kuSathane uJehova uyaphahlaza ngawe ihashi nenkweli uyovuma nini ukuphahlaza ngayo kepha lengcebo sinayo ezitsheni zebumbu ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngobukaNkulunkulu bungabi ngobuvela kithi haleluya kepha sinalengcebo sinayo ezitsheni zebumba haleluya sengihlala phansi haleluya Jesu nayi inhlanhla uyazi ukuthi wena uphethe ingcebo uyazi wena ukuthi undlula imiliyoni ubillionaire
uyazi wena ukuthi uhlula ngisho okay uyazi ukuthi wena ngendlela insindiso yakho inamandla wena uphethe amadola la esandleni sakho angisho ke imali mina ngisho uJesu wena uphethe uJesu wena uphethe into yabona mangathiwa insimbi ezinye angani nangu nje uMosi laphana wathi uNkulunkulu akaphosa inyoka ayilahla akaphosa induku ayilahle phansi yaphenduka inyoka kwakusiprovela ukuthi uphethe into enamandla uphethe insimbi ezinye sengihlala phansi asidangali sinalenkonzo sahawukela asidangali sizilahlile izinto zehlazo asihambi ngobuqili haleluya sikushiyile konke ongamanyala namahlazo sihamba noKristu Jesu ngoba phela uthi umhlabeleli inguna phakade yakho uzoyichithelaphi na